Ka Maulai Sports Club kan sedang ya kejengge kun banengkong jongka persya ya ke Sikkim Brotherhood Football Club haka arpunyau terik menta ubna yayong. Haka lempung ya kun jongka I-League 3 arhajar arpsan arpunreu hakuman Lampak Stadium Impal Manipur. Haba keren sigelat patai kubur haka baidai bat keni ke lempung u Presiden ka Maulai Sport Club uba Marcel Kharbani ulapan pau ba kela yo rong sya keni ka I-League 3 hadin ba kela yo ra ban longkum ka ladu jong ka Meghalaya State League arhajar arpsan arpunreu uba Marcel hakani kesngi ulapan penapaj ba hakasin ka banengkong ba kela shimenda haka I-League 3 ulapan tebru ba ka Maulai SC kadon haka Group A rengkar bat ka FC Rain Dai Sikkim Brotherhood Football Club Sunrise Club Orissa bat ka ARAFC Shushu ya gani ka kanhun anyalam da uba Hering Sangpleng kum ukuj Kena dia kesin ke ba ningkong kum Maulai Sports Club bagami syahmat kum dengan ba Shillong Press Club kadang ba hadin bun senem ba ka AIFF kala penlong ya ka I-League Football Tournament kena dia kep ke ningkong na kabanta ka Maulai Sports Club ban yo ay kala manesin ta hagatega dempung bala penya de kibor ba khledo bapai ba kmi ek football hari India na kata kalong ka I-League 3 swa bangin yo panjam sa ka I-League 2 lana I-League ni penna pa ba ngin ye simenta hagatega tournament te khendiat swa ban teng diang sa kana kabanta ni kum ginong kitkam jong ka Maulai Sports Club pemerintah ni kwa penpau jing sungu pamna seu kiliang syo ye gitu kiring sempang bagi crowd perka kibrai jingai hadu kata ha ka bagi na sengi ke club house nem kaknai spa koi kata iba irang ba sering ham e khai bat ki perlok jungi bamkwai roble kibalong kit khot bagi nong seng jong club kita isna ngisim ne kena kabu ban ai kublai kerpang do ya baro ki presiden ki secretary kit khot jong execute di jong club na do kita isna hadu bentam ne bon ba ai bala klat bat kita ke badang don hale selapate kirang ba snong jong snong hapo ka shetri jong ka Maulai tandar ba kibalong kinon ai put ai bor jong club YMLA badan disi barim babamta kibalong kinong persyan parat ba patron baro ginong ile kai hakilian dane ki disiplin ba per kibalami kimat ya ga Maulai Sports Club kata kita gibla krat bat kita bilang ye kipat ba apat krat jong besnong Maulai bat kumjuru nasabar ibadino senyang hakibenta bapero la kalong ha bonnet ka bon sin bat kito giba ai da pisap lia na da kitiar kita banitip langru baga Maulai Sports Club kedai klub bala pentelun da gipaj ba nong song he lane kata ke community based club laj lagi nong seng bagi nong kit kam juga klub don kat to kene ikep ke bangim la klem de penpau berteng bagi lawan ra kijing kala ke klub dengan bagi kam bat mati hamtam habai de bagi jim kala dore ga maran he haga ba hagini kisnem bamenta namar gajing pamna syu banle de giwe gila ban penmi pisa ka fet ka khain sip bat giwe kamaran he kalong ka penmi ya ba bon balang hagi jinglut bai de marka klong ile gidong ile ba honsen lindo ibrahirap an penlu ban penhe da kabulu sar jongi kem opisa sine aro ba nagamadan kabalong bat kamadan kalong kumalong mentah iba HWPCM retired IS baling ba kajingdon jongi ha North Eastern Council ilayarap an ai jingker saudong kamadang nangta iba piti saud me XMLA hagaporo ibat ku Minister Sport
ilawan ra ke stadium ke itna ilit ba founder strong SKG examine ibala ban wanra ba siang do pelang plastik ya kaman he but day na gane ke daw ba kamadan ke IGM iba table patau XMDC ibala wanra saya ke floodlight kenang beginang na ban perekam susu menyelekai sakat to kan genta andala premier nang ne lu bila nang ban yo jing mentoy kadu ngimna klem da sungu yang sarkar jela kepada ploy ban sak yang jing kerpat bubon jungi kum ginong kit kam ke klub ni pan ni jing kwa jungi inong mi khmat ibu hakimat ban pan scheme badai ke sarkar he jing ba di department repair ba ai bisa te apa phajang sega I League 3 bangyo banle yesim benta kene golong hadien ke jingla jo klub jongi banlong kalado ne champion aga Meghalaya State League ke balong jong Muslim Arjar Arsan Arfunre Kamonai Sports Club kadon na katuk bakan tubru ya gine ki kinhon kata ke FC Riangdai po Manipur ke Sikkim Brotherhood FC po Sikkim Sunrise Club po Orissa Ara Football Club po Gujarat kamulai kani kun hagane ka jile kai ka tangalong haka arpsan trik nai basa arja reo arpunyo trik nai basa arja reo haka lai trik nai basan arja reo ba santrik nai basan arja reo kuman lampak stadium Imphal banyakun hagane ka lempung apa kejingelam jong head coach ba hering samplian ba kinahiram jongi daling ba ni ka press conference ni berta pentit kerpat badwer ya paro ginong song kamolai bad naba molai kunjo TB8 football ban kersian lem ya kekenung football jongi lagalong haino mai benta babila penyerap lem namar kumbala kren sekhmat ide ke klub pada seng bersenyam di pai non sosno boleh kalau dan ide di benta be kuat pan bo jingkeli try merok ini maka AFF akan ada jungka begini ke klub long regular ke klub tigna ke jingtip mengiru ngidang lang undung hadu benai match inang tip di por belum kuat bah kalau artio laitio ketar ngim tigna bahkan ninyo ning mi orang gemolai jingi orang gemolai ro ngai da kublai ba amlet belebut din ba ini de lomba jungi ba bisa kena ba gemolai karum te habnai ma jingi yo jingte gemolai karum but cup fixture kampan mi tadi nang kesami fixture ni dengan no kre mar ngim tikna mar la ngi pen kre ka ta ka bail siap ke jong tim ni berapa poin marba sari ni jong player ke Jakarta Jakaban tadi ini kita ngin pun mereka kita klub di kelas untuk klub senang ke funding tiga benar je niyo por ma artio lai tio mangin kre ini baru kait na trailer kalau musik na niyo tan dan por rewala kata lai le kat lah ini kre tim biang ban kami lenti ba kumalong gala jom por dek penikong bandung sipo ali North East tengah kami tim kamulai dalam penikong bandung Meghalaya bandung dan ali 3 pada jingrung ni kamulai kan playlat lenti sanai platform ikna marwa kan lek mulai ka ali 2 kan sepoi tim bandung ali 3 mo nang bon player by yo ini platform kan yarap hai player de naglek nga tentu bhai player di ni nong persan football begini kickbox yang lain kamulai bukan case kemat kamulai dia bukan represent dengan kamulai kalau mau persan ni Meghalaya mana macam jam bro di distrik nak ada player kamulai fishing player nam nama prime the team that we let it ko Gujarat ni let it on Gujarat jungi de men kini ba kali jawab long aku ni ba kayak kelas kini buat kenika MSL di mata jingle jungi sitting hapu sitting di player sini sitting di habila ke MSL
Thì những bạn xem bằng khất you way player ball share up ini ban ulang substitute goalkeeper undai first goalkeeper undai ha chate support man ko de tang ta way ni khot lan tang ni baro gini kena assist Mentally and physically, kung makalong psychologically, kasi belum ako Manipur, kung makalong ka Manipur, kung nadali ka jala, kung doon na sungsung-sungsan, kung doon na jing na, ato mentally and psychologically, how much kalau ka team kalong mag-create, mo doon na jala, kung doon na sungsung. Ki kena jungi cu orang ini ba kena kasi long kata senang mengadil ki lagi ba sure long senrang long ayo kini jingi ki kita kam dan kita air way di mo kam dan kita kala kita mani ki banabar mar kila banting dari kena jungi kimlong kita Kung na-official wiki teams ki banyak pun persya, basic laju iyo objective ni. Kami objektif ini tim te mereka assessment juga kalau ngapai nara kalajom kalau lale paham tak ni tadi kena lajom kita try kam ini Nagkikiti yung meeting, we expect profits. Rat siya contribute siya mula kan kung mag-video lalo ng coach pala pa. Kalau bola betul-betul kita pun mati club Barcelona. Inilah persang menitrai sistem lambat player, buat coach, buat asisten, buat kini nongkit kami mulai ada jero ini option mulai biway. Debat musim ki glai ai ni dia semangi met musim ni ai madan tinggi kepat lagi player football kita kerja ni tan. Thank you. Hagbay bet kita bentang idon katakan ki orang bak po senang kiba lain no senyang bate na kataw tingkon jongki ba ngilak banyak pentulun ya ke tim ni dan kita akan biang setia kumangin ong mane ke jingmi ni habi banyak say bat kuman cheto ipe mangi ki khot jongka ex committee ni say bisa manat po hagbay day bet ka sponsorship adu minta ngimpat don kini na banwan sahabat ada ngimpat don kita ka bentar dengan daya day pandapan adu ka na mangi suto ba ngidon na jong bijing tunang ngidon na jong bijing tam bijing lai banle kita menghihap dan kam kemudian ban long no kum kisakri joke ne ban sakit no nake te katar go we ba ni kum ke tim sno nim kwa kan long ta Lele nambah kelas, kesoka pelan ada puan cekmat. Bayi gini di klub apa dia kau gini lempung, mendorong kesong cengera pisah. Atau selaju dia jengkang ke kesoka apa, mentah keketi kemulai, kan dia pun buat keketi kami jengkang ke kesoka, tempat yang cengera. Oi ke bede kene bentang kuman yo meneng lai sar ring la ong ba ngidon ke jengera mengkong e rong advisor jong chief minister jong government ba hamlet ibala lam tingi pati ngidon ro kita ki benta bai dai tho ngi bakadon na lang ka sarkar banai ba ngi la de le ki kam ba khot bai dai beta Kalau keluar ngila de tho ngila de pendiang ki kot islam ku magi pan dan re menta ku belum menta ku kita jengera kampat poi sini te kidang ong met ba insa ai te kat no kin ai ben nimla manong mar gi ong ba kedon la jong ka kedang na kategori ka ba la dangile ya kata ka tormen kin ai kumba kata ka jingra kata ka tormen kumba kata jingra re ka ba khamso khya ka long bangi ni kwa ba la ka sarkar ka la panjara kanyara khamploi hai ni por mi dan kamba namar ba kadi ka por mi na ban pelun ada ngim yo no hagini por bukan sistem ini ban telur ni kam kijam ni Kung nagalagi ng mikmat naglembag na schemes ki jumti kung kinamikmat atau ki lawan naman IEA senyang lem ya klub bahkan ni. toh itai bentangin ai sirti sei tuaman batai kami berkata dan nakaliang di nong nikmat di jongi kumbalong menta kumba kajurongi naka SRP scheme iju penohi wa mentau senamru ila ahi naka SRP scheme bat habe dei particular bakani ka I league te nilayo apani kendo bat I te ila kulari personally nakaliang ka jong iro in yaram dan re bonong baka amount katno kata tengi aga jing sutu ka jong I Kat mo yung gijing ka bafudo haneng harum to may ba ang kat mo ya ka nakamata ka gijing kat mo yung baga mula sa padang kam hagan ni team. Budget ni pengkre around 50 to 60 lakh include salary, fooding, nut, lodging, everything not on shadam ki kan poi kunta san po do kata
what syaka government habang ilay pan approach ru kadai dah kata kaju ka budget ni ka 50 to 60. 50 to 60 lah. Betul bahasa tentang si Ayung. Oh, cik. Terus jangki. Sebelum kapten juga dari zaman Malangkan, aku mau kapten juga mulai jual lama. Bagi yang kedua ya, pada jaga Star Division League, ini kumpulan enam bagi saya berkenaan punya juga mulai. Ila angkre agak berpiang ni bagi Nelly State, but kantong kalau bangin kira ke Star Division League. Voice sama voice juga. Jadi kami yang voice kapten je, kembali lagi ke kerja. Namun tak kali itu, ni lain dan coach, lain kerja ni training. Ni kuat ni untuk saya pasien mah ni voice saya adik ni nama tadi. Ya, pencernaan itu distinct, pilihan mulai. Poin cepat. India kumdo pi sgo aku Kumpulan ini ngaladan berkisar tak lagi Afnem tak, Afnem Malaysia ni, kadang Afnem itu bagi ajak dekat MSL bagi yang berkualify juga I-League, kadang Afnem aja Absau Absan, sir long pula experience itu kata. Baiklah pemandu hadu ke tim ba ngilak banjak gitu kayak besar ba kani ke jingle ali tu dia nak ketuhi ba ngilak ban poi Tuh. Sana dah. Thank you.